Result pot dingkal kinga lel class 12 exam chu ahong ki phong tan hi le nom ka sawin ka ki pa thei le ovi a feel khat le nei din kana ni kho hi zong le exam pass zo se dia chu ki pa na ni kho hi ji in anei zo te chun celebrate to pi ta in zong bol win ti hinla hichinil la chun go tang lo hilin azun hoima pot do thei te lo win karum sunga thi ben ka to win tip 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 ti a guzu gin chu khangai ngai a window a kona nil det na gupin guzu chu ka vet vet le kahin kholam sauding kahin ki gel do in keding in first division a ka pass jong chu ki pa na sangin kalisona bep hi do atai azi chu kaloi ka pai hon police mun hai ta ta dili Bangalore Shillong mun chom chom azu diu chu ka hen ke hin khole mi hin kho chu ka gel le sun le zan abang tan police kai num hle zongleng iti ka ki chop zo monga admission ta ba zong iti ki bol zo ding hinam tilung ka hin gel le koi ma hello a ke le ke ka kila sit na chun kathin kalai adot bang zinga eimo li so sa a hitai maksit kila a chi ding zong loile pai ho to ki mu to kisu to ding tha sit nan all time ka kila in nila in kanu koma henu le khasim nga tangi private school teacher hi lo le ka bol thei thei bol tangi ka ti le kanun boy hoya chuchu hi thei ding ham ha shle zong le gen thei te pathin in alam pi pi hin gong nan te nanu ke ki uma iti nang ba be chailo wan ding ham ti a hin sei ji in aban simbe ding in ka ki gel hatai gampam ki pot zo te hi zong le manpur adia top college tin dm college of asa admission ka ki bolin in bara pansan college kaidin cycle dui khat ka ki cho in college khong kai pantai college life chu high school le higher secondary to aki khle jingin freedom ta ami ama nup dan dana hi ta ji achun kon khat loi chu college kai hiu ham entertainment a hung hiu ham class song eten lo pe a thingphung noi le canteen a to ni hluma in kinung le jong umda lo hi higher secondary chen chu uniform ki kiwan hi ji in aho ovai ki het hin na aumbe pun college life fang chu freestyle hi ta ji in mi kon khat ki chaidan chu fashion bol a hung abang jingtan hitabang la ake tabang sangkhol to ka hial nei zolo ho dinga chun kison lel auma ma in lunggel nup na awat le in la ka ki gel le ni chen pon sil hi mihima dia thil tu pi penjong a hi pon hi ho zo si sanga thu pi zo tup khat ne a hungzo ka hi tin ke le ke ki hlemin ho salo bang in ka umtai loili gol jong all in ong tam diu diu tan off period ting mi ho chu canteen hi lo le thingphung noi a group ma to khoma nuina ding thunom nom se a ke holim chu daily routine khat hi jing tai ke chu sumle pai ka nei lo jong thu chum hin phat mo su mangsanga off period chu college library a kahin mang pantai aji chu mi ho banga le khabu ki cho zo jong ka hi pon library a pat lekha ki khila aji a xerox ki bol tho a magazine hen news jong le library a bu kasim ji hi kanu ka su boinom lo ji in ni hla le home tuition ka bol jin atui du in lang a hoi dei jong leng ke mo sa again thei ta hin khumang chpang kha chu kan hi kata sa go lang hi ta wanga dongma ki ti le lungsit ipiam ti jong he khalo kan hin college khong kai le ka class wa ka subject la jong ki ba pi nunga khat aum dan nunga dang to bang lo hil khala jong khala lo hil simple te aki chaidan hairstyle de amel put my so ngui hiu khat chu ka se lunglai akoi tan amel ka mu le lungsi sit ka san pum venin ka vet nomin kamit ala tenin hi ka vet nom ji achun gu thim chan ka thim vet ji le aman e hin vet to ki tu chit ki jin beso thailo in ima hello cha bangin ka ke hei mangdo ji tai hin la chubanga ka vet nom bangin ko e hi jong ka hepon hol jong ka hol chom de poi aji chu ka condition ji a ki phat lamna dima ima jong sei do ngam lo kan hi
nikhat kaloi pa mang cha to ka kehu lim hun le I class wa thim pi cha hi vet nom nom ka sai a hin tin kinjong ko hi zong thim pi chu tia ka le do pai le wo ka den koi madang ane hilo kalung lai lo dim kana thim cha ke nu chu ane hin ei mi hi zong kan he do be min aum dan chu kana thim vet nom che hun dan ane hi nikhat class ki chai ol ola ka cycle a ka hlai pheile kar khat kanung langa pat hong hla in ka o ne ti a lampam ge a ka tol le lampi nup lo ji a zong hin tin kom khat na hin ta le tui zon chun e hin the che de in ke zong kalung hang be senin ka pen za jing le kar chu ong ki khamin driver pa chu wo jing ding kalung a hi hin la nuwa khat kar apat ahung kum hlan ka vet le koi madang hilo gu thima kalung lai a ka gel gel jing nu a hi ji achun ka za achan seiding halloween ka nervous jing tan ima seido theiloin ka ti a ki thing do tai nunga anun ulin pu lunghang hi beu ti angai dam hin thum le gin cha lo bia kamin an he jong chu kalung adong wal tan ima seilowin ka ki khen tawi azingin college veranda a kana din le ka koma ahungin zanhya chu na lunghang na lai a lunghang hi beu driver permit mo a hi a hin ti le kinjong o chi hopo keizo chu ka hi e athi mo tin class kalut pai hun tai hiti chun hichini apa na chun all in kong keu pan hun tan kaza cha le wangin nom jong ka sai nikhat library a lekha kana simle pamlanga imu loji hiting ham khatwei cha bon hung khalo nu chu library a hung lupnin keijong mulo bang kisan kale khasim chu ka simle book so chu velelen ehem hem tia ogin khat ka zan keijong kada do a ka vetle ei ko hi khe pha na chun kading do in ipeham tia ka do le ki phalam thim ta in hichibu hi neila do pi tiamo ka phazo poi a hintin kinjong me heu heu chan buk chu kala do a ka pi le vejong vingam lo thim bangin ka ki pa e a hintin a kho poi na dei dang na la em tia ka do ki le e hi a hintin keijong kinung le dia ka kal khat ka ase le nang hi le khasim na pot thomong mongi a hintin hinla ima don but lowin ka le khasim ban na lang table chu ka zon phei tai ka vet le gam le be se lo window kom table ning khana atowa le khabu apho le le chu ka mui nikhat hi lecturer pa absent ji in class a bolding om tapon pamlanga dia ka pot le thimpi in hungo asabe senin kentin langa dap khat ga don o hiti ti a hin tip le ka king dot jingin sum ka nei lo ji achun ka tha asin hinla da ding jong chu pasal mo to kasan nople da ki bangin ka chi tai kentina cold drink ka don khom hun le e hinda in ulin pu tuni na da thim dan chu aza da the alunghang the khat to hile kilom bowi a hin ti le kinjong as thim nang chuba khading ham tia thasi thim ka hin ke awang chu a kho seding be keita bang migen theidia koi alunghang theizung dia nagin chat ham no objection certificate pi ngai hi jong le pi jing the hi tin anui to comment ka don buni ka don chai honin kong po do honin class ka jaw kin honin hi ti chun kong ki wop jing hon tai ni khat hi sa jong asathimin class ka jaw num lo ji chun library a ka galu le mi jong o umpon kinjong history lekha khat ka kila a kana simle gel pha lo win thim pi jong ahung wa lu nen aman jong novel khat ahin kila in ka koma ahung to win olin ahin tin kinjong hoyo thim ka ti le thim pi in jong ibidia hi banga hi le khasim pon thon hi hamtin e hindongin hichun kinjong ka he thim lekha kasim le nup kamo asa asa jingin pathin lungsinin hejong ka he the e ka ti le thim pi in jong a hi le amonga nang hi koi khon hi a ulenaw family itabang na hiu ham ulen e hintin hichun ke manjong ibola hitabang tuition chu neido aka gen thei kachagat seido sa za chat sa ding nei ti ham katin hi le thimpi injong ai poi hi ti chu a hi be e nagel khilzo a hi ulen a hintin hichun kinjong a hi le nga in kapa hin lai a chu nom sata ana in cheng ka hi win kapa chu cancel na ana dam mo ji in kanun adam na te dinga na zen wangin adam do zo tapon class e kasim kumin aina dal hatai
kapa ki zen na asum anahalut be se je chun kainu le kalou kanei ka go si siu leisi sa nan anaki chai tan ko unu mei khat ajinei tan tu a hi keile kanu tuibunga in bahara a kanun an me azua keile kha aisim sa hi katin hi le thimpi injong as anu mo ta ve hi jong le lungneu hi bio a hin tin hi chun ke man jong ke dabang hoi a lungli na ka kila dingham ka ti le thimpi injong olen ven leisit na hi permanent kiti kha jong pon again thei ho gen thei jinga anop so ho nop sa jing ding ti na jong chon pon imazo si lungia la ki ngambo hi ji in athupi pen chu lungial zo hi masangla ya thupi ta mugal te jong hoilang ge hitam ake hetapon thusimbowa hitai nangjong history student khat na hi leisit hi lungneu na ding jong pon klisa na ding jong poi athu sei chu ka king donin numei lungial din gil ka sathle jingi ahi le ki abo nei dongin nanga jong hin sei tang o katile thimpi injong ki a seiding jong hi kapa hi Manipur government a agriculture officer a hin tu lam phila ka cheng win ke hi aneu pen ka hin mi vei sita jong ka hi heart problem neu khat ananei dan hi asei do num lo wang a hichun ke man jong thim nan tu sei le nom chen a konin hitbang mi na hi ka hedo in ka ki pa la ka tin hi hiti apha chi lam jong helo wa ka ke holim hun chu nom ka san thimpi to kongke do chu ke hin kho adinga turning point khat hi do atan ka hin kho jong hin kho tha be le tha be ekp be abangin imajosi thanup na ta khat kanei do tai hin la ka sei do lo wang in ani anien ka dei na le kangai na jong ki be ben kalung sit nan kalung thim sunga jong ana kho do tan iti akai ka he kha lo lung sit kiti a el na jong ka he do tan ke din po gi khat chu a he do tai kulis kai kalha sagi lagit lang ahung chitan nikhat kaloi pa mang cha in thimpi alung sit adei cha dan thu ka ko ma hin seitan len nang thimpi to ki vop thei na hi ji in kalung sit na thu hi na hin sei pi ti mo tia a hin sei chu ka king dot jingin don but wa thei lo in ka kang den tan aji chu ka sei do lo wanga hi bangu thima kalung sit na midang changdia ong ka phal lo be khat achunga thosi chu jing jong le achal hida hen kitina lai a koi dang jong hikit lo kaloi ngai ta khanin hitia ta san ta e hin ngan si chu ha sa hle jong le kada thei lo ji in isei ta lo ding ham tin ka don but tai ni tha in ka ki jan gel in ha sa ka sa dan chu imu jong ka imu thei ta poi a jing in sei di ka ti le iti pa na iti sei ding ham ka kama kunin a po thei mi him pon ka sei ta poi class ki cha in mang cha en e hin dong in kin jong phalim chang thei lo tin ka don but tai ni khat hi ke ni bo thingphung lim ma ka to khom pet honin kin jong them thu khat hin mo se ing ka te na ka ti le sei o pi ham hin tin kin jong them koloi pa mang cha in nang na dei dan le na lung si thu ka ko ma sei se in ipinagial em ka ti le ake he mangin ei don but ta pui chom khat zo win thip chen in ading do in kalni kalthum asun zo in ahung ke he in ki pa lo ta mai so mel pun ulin ibola hite bang thu hi ka koma sengam jing na him ama to hun kilung sit leng na lung awai mong na dem tukal hite bang thu ho hi ka koma nan vel sei kit le ani jong ikivop loading hitai noloi pa mangcha cho na sei pi in dongma nei tai tin eida hlatan hi le kaza cha to ka kisi to ka hla amo si do in sei di jong halloween ka to den tai ka thil bol chu ka kisi in ngaidam thumnom in zanin thimpi chu thumveilang ka kolwangin e pick up pi tapun lungnom mo ta in buzong ne talowin kalup na chunga ka kizan gel le ka hla amo sit do e aji chu kin hibang kalung sit ka ngai wang in aman ipi agel ding ham ti jong ka hepon kin kalung sit na thu ga mo sei do jing jong leng kalung sit thimpi in kalung sit na iham tin e san pi ta hi le tu ni a ka thil tu banga ka it pen thimpi to hin kho a ki hen lo na bep hiding hi jin ki son lel nan ka dim tan hiji chun lungsit hle jong leng kalungsit na hi imanga friendship so a ki wa pidin ka ki gel hatai hiti athil ka gel lai ta in ka phone ahung kingin kinjong thimpi hiding ham tia kiniam thimta ka gang ta ka ga betle kanu kul anahin kinjong henu ka ti le
boy I to na ba hinam na phat hinam sumjong na hung kila kha ta hi ben tin e hin dongin kinjong henu ka phanai Lhungdim hin chapang ho home tuition ka bolin tu pen in sumjong ki man cha na kham kanei nai ka ti le kanu injong boy na nu gen the ing ka ting sumle pai nei hi jong leng sum them khat ka hol ho hi nanga dia ka hol hin ka koma sum na thuma ka pi hi ke dia ki pa na hin nangin sum nei jong le chun ka koma sum na thum lo ting na nu in nom ka saji poi a hin tin kanun eilung sit na avelin ka gial do in pathinin dama hin ho ei pi a hamlewang ei bu na le kanu hi ki pa ta ka thi sa ding a hi tin kalung thimin ka kitimin tune chenin hi chini hla a kanu tu sei chu ka hi mil thei poi azingin college ka chile mangcha to ka kistu honin thanum ta in itabang nam tin hin dongin kinjong as bai mangcha seida ta hite dongma ka ne e tin akidoi poi tin ka sei pin aban ima jong ka sei be ta poi thempi to ka ke holo na jong ni nilang hong hitan kalung awol the mi ta pun ka thim hol jong le ka mu pon kinjong kul ka bol le hin pick up wang la in hoi anhum ha thim ka ti le library a hungo a hin ti phanin ki pa walin library ka hlai lu tho jing le novel khat an simin kinjong thim nalunghan na om kha le lungsit te nei ngai dam te in ka thim mo tai tin a khu chu ka tu in hi le thim pi in jong nang sei dia ta jong ka ta san lo agela jong ka gel pa lo hil khat na hin sei do chu elung nat sa ai buvi tu kal hiti chu nei bol ta hin e hin ve chang mel in ai hi olin nangin dongma nei khat to ham tia surprise ta e hin do le ka king do nen seiding hewa theilovin ko tai hichun keman jong them dongma kiti wang ka he khapun hinla kalung thim a ka ngai ta mi khat wang au me ka tien hi le thempi in jong nalung thim lo ding jing nunga nu chu koi ha ti te o ne hin sei pi theilo ding ham a hin tin chun keman jong kalung thim chun nang ni hi kiti jing le kalung a hi hinla thim hi bunga kalung set ka ngai wangin koi hi jong I ti ka ti ding ham kawang phat ni kho khat le na sei pi na nge nang dong ma pa zo chu koi baham na hin sei pi ti mo ka ti le thimpi in jong nangin bon sei do lo kin jong se hi nge tia anui to thon a ke he mang tai hitia ka kiwo mundan hi friendship di ta bangin akoi zo sang romance thu kiti sei do jong ko mun tapon ka ke hulim na hun jong atam zo le khasim thu le future planning ho bo hi ji e thimpi in kala asam na ho a he thimin 80 khoji ji in katha anumin keidia teacher phata banga source of inspiration khat jong ai do tai lungele decision la ji jong athiemin kahin khoa decision tamzo chu aman ei la pi ji hi tai ke chu lekha sim nom hle jong leng textbook ki cho zo lo kahin ka subject la hon ki bang hi ji in textbook ka de ho chu aman ei cho pi ji a kin kana sim ji a hi ni khat bazar shopping din ei timin ka ga chi hon le von ho chu akilo pi ding chu sei bol sa ajin ke chu vona interest mi ka hi lo ji in a sei zo si chu a hoi e na kilop ding hi ka ti pi le a chai chai na chun ahung lung hang do in pa na chun kin jong phata in select ka ball pin avon chu a kilen do na in hi aman a kilen chai pha nin jin le ti sa chule formal dress pen shirt na hin cho in trial room a ka kites in tin e hin pin angai poiti a kadale alung nu mo ki go thim pha nin nuple dam lovin ka ki trial in aphanai ka ti le von josi ama ale ki ading chu a choi phe in counter lang ka zon hun in abe nga kunin credit card a hin la do in bill chu paid bortai chujovin hotel restaurant khana kalut hunin ne thei tampi order bolin ne thei kane hon wangin kasung kalai a jong alut poi aji chu kalung sit ta jong le kin ima bol pi zo lo wa ama nu mei zo in imazo si e he bol jing chu ka gel le api na vai cha gen thei in sunga kong pen chu ka po na hi hiti chun phat a chin second year kasim kum win tribal student union lam kainan fresher meet time in gundung lai kha a picnic chi ding a hin gong win a hi le mi ho athnum thei le win kulisa daily hot topic khat hi do tai kewang chi pi thanup na jong kana nei hin la ni khat thim pi in ulin
picnic a chi dia na ki gut lo ha iga chi khom lo diu ha na tia ahin do le kinjong thim nanghon hi banga na sei wang uvin katha jong anom te hi ka ti le I nang hin le khasim tailo ipijong thanup na nanei na be am tin email khi min hin khu hi ka kom jong le entertainment ngai a hin ana ki gong o ulin hunglo hi thailo jingle chi khom du hi tin ki ading to go min sum contribution to apitai hin la hi cha tu kham sum nei lo jong ka hi pon aman im jo sia I tu jing chu ki pa ta sangin kalung zo hang thimin thim nang ho ka chi jing wo jingle ke hungda jing ka te ka ti le anom pon na hunglo le ke jong chi hi nge ati pha nen ama lung thlai na ding in a hi po le tin a jing ka in thim pi in ei cho pi ti sa le jin chu ka ki vonin college picnic a ding in ka ki pat do tai ba sa ka to khom hanin ka yang dai le aman jong e hin jong kap jin pha chilam halloween picnic spot ka lung tawi amun ka hlun win ten tung do loi buleme hon ding sound system le thil dang a ka kisa boi che uvin an me sim la a kana pan le kachai kon uvin thim pi in e hin ko in kinjong anung ka zui le amun chu nom ka sawal e atin wadung pang achun ka to hunin ka kyau lim hun le thim pi in ulin thu khat ka se no min nalungyal ka het no me e hin tin kinjong ipi tai mo thim ka ti le ulin ka viang uwa beng pi u khanin eizol jing in amazong mi phata ahin kanun jong e phat sa pi le e kano pi ding hitam tia ka gial hi ahin ti le ata ase ham kalung thim ve na ase ham wang ka hepon hinla athu sei chun kalung chang ting cha ki dot bangin dot ke jingin na ka sa le e kalung sit pen angdang koidia pum phala ki phallo ka it pen khanin ka koma angdang koi ding thu ahin sei chu athu in ka tho zo pon adon bo ji jong ka heta poi hichun ke man jong thim nangin jong na lung sit mong a nahin kho an nup sa na ding a hi pole kin ipi jong ka sei thei ding ham ka ti le aban jong sei be thei telowa jun thapai ding ka hi pha nen kamina ko na hunglung thla kamit tui amu ding jong kanup lo ji in wadunga chun ka chom lu nin mai phi danin ka mai tu in ka the ko nin ka dong manin gun tui chu wat jin jian in anom ta ve tin kamai amu lo na din kanung nga tai hinla kom chen a ko na chu thim pi in a het do lo ham wang ka heta poi thim pi in jong aban ima sei be ta pun thanom ta ahong jong ka hi lo na chung chonin ka ngai ta thim pi tu sei chun ka thanup na zo si su be hil tai ola kaung phei hun le mi hon la chu thenin an hla ovin ala mu chu koi concert sangin jong nom asa zo uvi thim pi in ulin nang nalam nom lo ha tin a hin dongin kalam nom he ithim nang galam in tin mon khana thibe in ka kitung tai thim pi le aloi ti ho mu dia ki pa ta dana ka umwangin kamai so chu ki hial jingle kilom ka san pinik khongjong chu wangsi ka kisa hle e nila in zan jong imuthei telowa ka kizan gel le khu awa do in kuli song chi telowin ina ka umin nila alangin kanu kom zonin lamka ka chi tai